nyuma yuko Neva rusimbutse aho bivuga ko yari yagiye gusenga bikaza kugaragara yuko bamwe mu bamurinda bari bagambanye. Aka kanya tuvugana mbazaniye update zaho umugabo bita Neva cyangwa se president w'u Burundi Ndayishimiye Evariste arimo arabarizwa. Ndaje nyabarambure 5/5. Turavuga ngo twerekeze ku masezerano agomba kuba hagati ya leta ya Kinshasa ndetse na M23. Biravuga yuko M23 hano bayiteze umutego urenze cyane cyangwa se umutego mubi cyane. Ndaje mbabwire ibikubiye muri amasezerano ndetse n'ikiri butere M23 kuba yafata gutema ikirere. Bivuga yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bo bamaze gufata gutema ikirere bekeza ari mu Busuwisi. Ikindi ndaza ngaruke kutumvikana hagati y'uwo bita Donald Trump ndetse na leta ya Irani. Bivuga yuko uyu munsi bahuriye hariya i Baghdad mu gihugu cya Iraq, ariko biza kugaragara yuko hagati yabo wananiwe kumvikana. Ese buri ruhande rwasabaga iki urundi kugira ngo babashe kuba bafungura uramuhora wa Hormuz? Bivuga yuko ewana wagize ingaruka ku bantu bose bagiye batandukanye. Nano muri Afrika natwe byatugeze ko gaze niba tumo turayigura ibihumbi 30, ubundi twarayigwaga 15. Urumva ni ibintu birenze cyane. Ndava ngonje mu minembwe byagenze bite? M23 imaze gukora gatendo kadasanzwe cyane. Ndaza kubarambura icyateye M23 kuba yakora gatendo ndetse yanahitana bamwe mu Barundi. Bivuga yuko hagwe mu basirikare benshi cyane. Turava ngo twerekeze muri territoire Uvira byagenze biti? Uvira abasirikare bamari isuku musubirizo kubera igihugu cy'u Burundi gifite ubwoba yuko isa kwisa umujyi wa Uvira wakigarurwa n'intare za Saramwe cyangwa se M23. Turava ngo twerekeze mu Burundi imbere. Mu Burundi byakomeye cyane, bivuga yuko igihugu cyamaze gucikamo kabiri cyangwa se bamaze kwitandukanya. Aho bivuga yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'ayandi mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye cyangwa se bakunze kwita Neva, ibyamaze gutangazwa cyangwa se bamwe bamaze gufata uruhande bavuga yuko twebwe turi kumwe nawe, abandi turi kumwe nawe, twebwe tugomba kurwanya ibintu. Biravuga yuko n'umujenerali mukuru bita Prime Niyongabo nawe ashobora kuba yamaze kuba yafata uruhande ajyaho. Ayo makuru ndashinyabaramburiye. Izo ni update zihutirwa muri uyu mugoroba w'itariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 umwaka 2026. Nyaboneka mbanze nsuhuza abantu bavuga ngo nizere ko icyumweru kiba cyababereye cyiza kandi ewan imirimo yose murimo biba byagenze neza. Mwasenze Imana yabumvishije, yasubije ibyifuzo byanyu byose. Abantu ba hano mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zose zigize igihugu cyacu, akaya tuvuga naho muri Amerika, muri Canada ho ni kumanywa cyangwa se bo bari kumanywa, twebwe turi nijoro nyine urumva ko ari amasaha agiye atandukanye. Ariko mu Burayi mu bihugu byinshi tuba turi ku masaha, nko mu Faransa turi ku masaha niba isaha 3:30 no mu Faransa 3:30. Abantu bari mu Bubiligi za France, za Germany, za Sweden, za Denmark, aho za Polonye babwira ngo imigisha y'Imana yawe kandi ewana mpahe muronke. Tujye muri Aziya. Muri Aziya ntabwo twabibagiye Nyabureka, tufite abantu barimo bagenda badukurikiranira cyane. Aho ngaho hano muri za Qatar, za United Emirates, Dubai, hari za Russia, za South Korea ndetse na China, dufite abantu bagiye badukurikiranye 5/5. Yes, katurambure amakuru yacu rero nkuko bivuga. Uko nemaze kubabwira mu kanya, umugabo bita Neva kuri iki gicamunsi ubwo yavaga mu rugo rwe yerekeza gusenga cyangwa se ajya ku rusengero, bivuga yuko abamurinda bamaze kugambana bashaka kuba bamuhitana cyangwa se bashaka kuba batwara ubuzima bwe. Bivuga yuko hari bamwe mu bayobozi bakuru b'igihugu bari bihishe inyuma ya kino gitero cyagomba kuba cyahitanye uyu mugabo cyangwa se uno muyobozi w'u Burundi cyangwa se President Neva. Mukanya mu masaha y'isambiri n'igice nibwo amaze gusohoka amakuru yari yahishwe, yari yagizwe ibanga. Indege ya Neva imaze kubonwa ikinshasa aho imaze kuba yarandinga. Bivuga yuko agiye kubonana na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi. Mu minsi yashe twabwiye amakuru yuko aba bombe batameranye neza nyuma yuko umwe abeshya undi yuko intwaro yaguze zaturikiye muri kiriya kigo cya Kabaze ku Musaga.
bivuga yuko zari intwaro leta ya Kinshasa yari yanyujije hariya kuri cya kigo cyangwa se kuri kiriya kibuga cy'u Burundi cya Melchior Ndadaye, aho byari cyangwa se bari bayise operation idasanzwe kuba intwaro bazitumiza noneho bakazinyuza mu Burundi, cyane yuko bari bafitanye ubushuti, noneho bakaza kuba bazikiriza zimwe cyangwa se bamwe mu barwanyi ba FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo. Ariko Burundi ntabwo ariko bwabigenje. Uburundi bwatanze cyangwa se bwabwiye leta ya Kinshasa yuko intwaro zabo bagomba kwihangana zaturikiye muri kiriya kigo. Ariko byaje kugaragara yuko leta y'u Burundi yari yazikenyereyeho, ahubwo yo iza kubeshya leta ya Kinshasa. Leta ya Kinshasa binyuze mu batasi bayo, abatasi ba Antoine Felix Tshisekedi baje kubivumbura nyuma, aho u Burundi bwaje kuba bwafata za ntwaro buza kugenda buzideployinga mu basirikare bamwe kandi bamara Rwanda hano mu gihugu cya Kongo. Biza kugaragara yuko uwo bita Neva ashaka kuba yakora agatendo mugenzi we Tshisekedi. Uyu mugabo niki cyamujyanye Kinshasa cyangwa se niki cyatumye ahaguruka nyuma yuko yarasimbutse mu gihugu cye akajya kubona na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi? Bivuga yuko ajyanywe n'ibintu bigera kuri bitatu. Bivuga yuko agiye kubona na mugenzi we kugira ngo baganire, bongere basubize ku murongo ibintu uko byahoze, bakorane neza, cyane yuko ari barimo bararwanya umwanzi umwe ari M23. Ikindi bivuga yuko bagomba kunoza imikorere hagati yabo, ndetse n'amafaranga mu makuru twababwiye yuko nyuma yuko umuhungu wa Antoine Felix Tshisekedi aciye Ruhinga akajya kuvugana n'ibindi bihugu, nyuma bikaza kugaragara yuko Burundi bwaka amafaranga menshi cyane y'umurengera, kandi mu by'ukuri bidahuye n'ibyo babaha cyangwa se n'abasirikare batanga n'ubushobozi bwabo. Uwo bita Neva yaje kubireba aravuga ati nimpomba Kongo nyaboneka, noneho ikintu bita imikeke n'isambaza zanjye zirahumba noneho, cyane yuko rafite n'isoko ryaraya, niryo soko yarasigaranye rinini cyane. Yaje kuba yajya kubona na mugenzi we, aho bivuga yuko bagomba kuvugana ku bintu bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero amakuru izizari update ntari kuryama n'abagejejeho. Uwo bita Neva ahantu byaje gukomerera cyane, abantu benshi bagiye bibaza bavuga ati se Neva niba igihugu cye kitameze neza, mu Burundi bikaba bitameze neza, inzara akaba ari yose, ndetse no mu buyobozi bwa hakaba habayemo amacakubiri, bamwe bafashe impande n'impande, ese byari bikwiye kugira ngo ati igihugu asohoka igihugu bimeze gutya? Ariko mu by'ukuri uyu mugabo abenshi badatinya kuvuga yuko arimo aragenda akurura yishyira, cyangwa se arimo aragenda harura inzira y'amatora agomba kuba, kugira ngo ahitemo uruhande nawe, cyangwa se abanze amenye abamurwanya ni bande, abo turi kumwe ni bande, kugira ngo amatora azajye kugera ibintu byose yarabishyize ku murongo. Bivuga yuko rero agiye kuba yavugana n'uyu mugabo Tshisekedi kugira ngo babashe kuba banoza imikoranire hagati yabo. Ngayo nguko rero reka dukomeze mu Burundi tutarahava, iyi nkuru tuyivireho rimwe. Mu Burundi nyuma yuko ririya turika ribaye, habaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hari abafashwe barafungwa, hari abatorotse, hari abagiye bare mu dutsiko, hari abiyise noneho bagiye bagufatira abantu bite imbonerakure. Imbonerakure bivuga yuko zigizwe n'amabandi n'ibiki byose. Bivuga yuko misiyo bafite ari iyo kuba bajya hafi y'umupaka wa Kongo ndetse n'umupaka w'u Rwanda. Ese imbonerakure ni abasirikare Neva bashyashya yatoje, ni abasirikare bashyashya bahaye operasiyo idasanzwe? Reka ufate abajura, ufate amabandi, ufate ba bantu bahoraga bahunganya umutekano, nibo bagiye bajya mu mbonerakure, barangije bakora ku gatsiko. Ariko ntabwo ibyo nshaka kugira ngo tugarukeho. Bivuga yuko ubuyobozi cyangwa se leta yo mu Burundi yamaze gucikamo ibice. Bivuga yuko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'amashyaka yandi atavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kuba bahitamo uruhande bagomba kujyamo impande ebyiri. Bivuga yuko no mu gisirikare birimo, mu makuru twabagejeho twababwiye yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamo ibice. Bivuga yuko hari abashyigikiye Neva, bivuga yuko hari abashyigikiye urundi ruhande rutari rwatangazwa, ariko bikaza kugaragara yuko
ibyo byose byabaye nyuma y'uko ririya turika riba ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, ari nabyo byaje guteza imvururu zose mu Burundi, bwa yuko haguyemo abasivile, hagwamo abasirikare, mbese hahungabana ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Bivuga yuko n'aka kanya iperereza gikomeje kugira ngo uwaba yarakoze cyangwa se uwaba afite aho ahuriye na ririya turika wese ashyikirizwe inzego z'umutekano ndetse n'ubutabera bubashe kuba bwamuhana by'intangarugero. Rero ikintu gikomeye cyane mu Burundi nuko icyateje uno mugabo kuba yagira igishyika cyangwa se perezida w'u Burundi kuba yanakwikangamo, ubundi twayaga tuvuga cyangwa se twaya tubabwira ikintu cyamubayeho yagiye mu bindi bihugu cyangwa se aho bashatse kuba tujya barinze bamutorokeye muri Ethiopia, ariko ibyamubayeho uyu munsi ku cyumweru rwe yavaga mu rugo rwagiye gusenga byamweretse yuko nta numwe wo kwizera mu cya gihugu cy'u Burundi, buri umwe wese yamuhitana. Nayo mpamvu rero yatangiye ko yashaka bamwe bari kumwe bakabasha kuba bagendera mu mujyi umwe cyangwa se bagendera mu cyerekezo kimwe. Ngayo nguko reka tuve mu Burundi tujye hano muri Uvira. Uvira byagenze biti? Uvira nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi kideployinze abasirikare benshi ku mipaka igiye itandukanye, twava kuri uriya mupaka munini tuvuga umupaka wa Kavimvira, aho hose niko abarundi bagiye badeployinga abasirikare bagiye batandukanye, ariko wareba ugasanga abasirikare barimo baratakazwa kuri ya mipaka yose, ndetse no ku bice bimwe na bimwe Burundi bwagiye bufata nibo benshi kutabo barimo barazana. Twagiye tubabwira mu makuru twagarutseho yuko M23 yizi imitwe idasanzwe yo kuba yagaba ibitero bya drone. Biravuga yuko no kuri umupaka wa Kavimvira M23 yamaze gutegura amadrone agomba guturitsa bimwe mu bitwaro bikomeye bya gisirikare cy'u Burundi. Binavuga yuko South Africa nayo yamaze gutezamo, aho abarundi bananiwe South Africa igomba kubakira. Ariko se South Africa izakora iki? Murabizi ibintu South Africa bayikoreye Goma, murabizi ibintu South Africa bayikoreye i Bukavu, aho hose ibice yari ifite bayikubisa amasegonda 2 bayikuramo. Ese u Burundi aho ngo ni bwashakiye amata ku kimasa? Wabongane bwashakiye amata ku kimasa pe, kuko M23 umuvuduko ifite ubundi bivuga yuko uwo bita Sultani Makenga yabahaye itegeko ryo kuba uyu mujyi Uvira bitagomba kurenga ukwezi uyu mujyi batarawigarurira, cyane yuko bana bufashe buriya nta garugambe baba bikoze. Bivuga yuko abarundi bari hano za Sange, kandi Sange ni hafi y'umujyi wa Uvira. Mwiki kibaye cya Sange ni hafi y'umujyi wa Uvira. Ngaye ngukorere ka tuvanga twigira mu Minembwe. Mu Minembwe byagenze biti? Mu Minembwe aya makuru asohotse akakanya tuvugana. Igisirikare cy'u Burundi muri operation idasanzwe ku itegeko riturutse bukuru kwa Sultani General Makenga ndetse na twirwano bafatanyije bamaze gukubita ikintu bita abawazarendo bafatanyije n'abarundi. Byari muri operation idasanzwe aho aka kanya tuvugana bamwe mu baturage bahara mu Minembwe bari barahunze batangiye kugaruka mu bice bari baravuyemo, kubera ko ikintu bita umurundi umufaridese n'umuwazarendo ibintu bahuriye hano mu Minembwe si ibya hafi hano, kubera ko barakubiswe bakubitwa nabi cyane, ndetse binavuga yuko babigije kure cyane. Ari naho M23 yahereye itangazo ko bari barahunze. Abaturage twabonye benshi barimo baraza bagenda bagaruka mu mice byabo. Bivuga yuko M23 irimo irahagenzura 5/5. Bivuga yuko yasenye indiri ikomeye cyane yaho ibitero byaturukaga bya za drone za FARDC ndetse n'abarundi, ndetse ifatanyije na wazarendo. Reka tubamo mu Minembwe twerekeze ku mugabo bita Donald Trump. Donald Trump byagenze bite kugira ngo aranirwe kumvikana na Iran? Nyuma yuko bahuriye mu gihugu cya Iraq hari muri Baghdad, avuga yuko bari bagomba gusinyana amasezerano y'agahenge cyangwa se amasezerano agomba kubahiriza hagati y'impande zombi kugira ngo uramuhora Hormuz ufungurwe, byananiranye cyane. Hanabayemo guterana amagambo ku mpande zombi, kubera ko uruhande rundi rwazanaga ibyarwo n'urundi rukazana ibyarwo bikabura gice. Aho bivuga yuko Iran yasabye Amerika ikintu gikomeye cyane. Yasabye yuko Amerika yabuza Israel kuba yagaba ibitero muri Libani ku mutwe bita Hezbollah.
kandi tubitse ko Hezbollah nawe ari umutwe wa Kisilamu. Ikindi yayibwiye yuko itemerewe na rimwe kuba yakongeramo intwaro mu birindiro Iran yarashe. Ubwo twavuga muri Qatar, twavuga muri United Emirates Arab, ubwo twavuga hano muri Oman. Aho hose Iran yayisabaga yuko nta kindi gitwaro izongera kongeramo. Noneho Amerika nayo yahindukiye isaba Iran ikintu gikomeye cyane. Yababwiye ati ibyo bintu ntabwo byashoboka, ariko twabyo turi propose nk'igihugu cy'igihangange kandi mu byubahirize. First, mugomba kurekera gutunganya ubutare bwa uranium. Tubitse ko ubutare bwa uranium aribwo bakoresha bavanamo ibisasu bya kirimbuzi. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Babukuramo ibisasu bya kirimbuzi, bakabukuramo ingufu z'amashanyarazi, bakabukuramo imiti. Urumva nyine byari bimwe mu bintu, ni kimwe mu bintu bifatiye runini igihugu cya Iran. Ikindi yabasabye kuba baturitsa misile zose bafite mu butaka. Mana y'isi n'ijuru, ibaze nawe kuba misile zose bafite bari baratunganyije kuzangiza aho ziri. Urumva rero ho ngaho rwose ntago byari gushoboka. Urumva rero hagati ya Amerika na Iran byakomeje tuvugana, bashobora kuba bagiye gusubira mu ntambara yeruye. Cyo koza igihugu cya Israel nakibwate mukomere kwa ko nimwe mugiye kubigendamo kubaka tuvugana nibo bari burase bikomeye cyane kugira ngo Iran yereka Amerika yuko ibyo yasabye agomba kubyemera. Reka tuvango twerekeza ku masezerano agomba kubera i Zurich mu Suwisi, agomba guhuza M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Nyuma yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahagurutse, vuga ko bamaze guhaguruka berekeza i Zurich mu gihugu cy'Ubusuwisi, ariko M23 yo nta numwe cyangwa se nta n'umuvugizi wayo numwe watangaza yuko hagize umuntu wa M23 uhaguruka. Bivuga yuko muri aya masezerano yamaze gutegurwa kera, M23 bayiteze umutego yo kuba yasinya itiriwe ibarushya. Bivuga yuko aya masezerano akuyemo ibintu byinshi, kuba M23 yarekera kubafata ibice, ikindi ikarekura ibice yafashe ngigasubizwa mu buzima busanzwe. Tubitse ko ibi ngibi M23 yarabikoze 2012 irarekera ndetse n'ibice yaririmo ibivamo. Leta ya Kinshasa yizeza kuba yayisubiza mu buzima busanzwe, ariko bamwe yarabamenesheje bajya mu gihugu cya Uganda, abandi baza mu gihugu cy'u Rwanda. Ese aya masezerano ikintu kikwereka kana amasezerano akomeye nyuma yuko barimo barayapanga. Leta ya Kinshasa yo yarabirenze, yohereza indege y'intambara mu minembwe mwabonye ibintu yakoze, kandi barimo baravuga yuko bahanye agahenge hagati yabo. Byaje kugaragara yuko aya masezerano ahubwo ari agatambaro bikinze mu maso kugira ngo bereke amahanga yuko bari mu biganiro by'amahoro cyangwa se bari mu biganiro byo kumvikana na M23. Mu gihe M23 yari yahagaritse ibitero, FARDC niwo mwanya mwiza yabonye yo kuba yajya kuturitsa inzira karengane. Mwabonye indege igenda imisha ibisasu mu baturage, ibintu bitari bikwiye hamwe na gatoya. Amategeko y'intambara ubundi hari umuntu abikoze arakanwa akatirwa nk'imyaka 500. Bikaza kuvuga yuko rero M23 yaje kuba yatega umutego muri aya masezerano, ari nabyo byaje gutera impungenge ku ruhande rwa M23. Bavuga yuko n'abazajyayo bazabanza bakicara bakareba amasezerano icyo avuga, ndetse n'imbogamizi ziriho nabo bakagira ibyo bashyiraho bananiza leta ya Kinshasa cyangwa se bayisaba bimwe mu byo bazashaka. Ngayo nguko rero izindi updates zizaturuka muri bino biganiro hagati y'abahuza tuzabibagezaho. Nyamuneka tubabwiye ngo mukore like, share ndetse na comment. Nizo nkunga tuba tubakeneyeho nta kindi pe, ko izo ziba zirenza amafaranga, zitwereka ko mudukurikirana iyo mubikoze neza cyane, natwe tukabagezaho amakuru meza cyane kandi ateguranye ubuhanga. Navuga ngo mugire ijoro ryiza kandi Imana ibaho umugisha mu byo murimo murakora byose. Ciao ciao, nakagaruka.